Umunsi mwiza kuri mwe mwese mudukurikirana mu biganiro n'amakuru mu bya politiki, siporo, ku mutekano na diplomasi. Inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya APR FC, aho isesekaye mu bafana ikagera mu batoza ikagera ndetse no mu bakinyi igakwirakwira isi yose. Iyi ni inkuru ikomeye cyane tuvanye mu biro by'ikipe ya APR FC, aho ubu ngubu tuvugana ikipe ya APR FC iciye impaka ndetse ikandika n'ibitabo karundura bitazigera bisibanwa hamwe n'abakunzi bayo, dore ko muri transfer y'ikipe yagiye ikora rwose ni transfer ikomeye cyane ikomeje guca impaka. Abafana mu bicu ndetse n'abakunzi ba APR FC mu bicu mbifuriza umunsi mwiza ndetse n'amahirwe mu byo mukora byose, aho iyi kipe ya APR FC yiteguye match neza igiye kuyihuza na Police FC, aho iyi kipe ya APR FC iyo ugeze muri stoke cyangwa se ububiko babikamo ibikombe, usanga rwose ibikombe birimo iyi kipe ya APR FC yatwaye ari byinshi kurusha iyi kipe ya Rayon Sport. Andi makuru dufite ubu ngubu nuko umutoza yavuze ko atitaye ku byo Ferwafa yasohoye ko abanyamahanga bagomba gukina ari batandatu. We yavuze ko nta bwoba afite ngo kuko abakinnyi bose afite arabizeye kuri 5/5. N'ubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, makuru y'imikino mu byabaye mu gihugu ndetse no hanze yabyo. Mudushigikira mukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe makuru agiye atandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Ubwino TV7 uguhaye ikaze wowe mukunzi wacu akadasohoka, aho ikipe ya APR FC inkuru nziza isakaye ubu ngubu, igasakara mu bafana, igasakara mu bakinyi, ikagera muri presidence, igasakara ndetse no muri Ferwafa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikazamuka ikagera mu bihugu byo hanze, igakwirakwira ku isi yose. Nuko iyi kipe ya APR FC muri transfer yakoze rwose ari transfer ikomeye cyane, yagiye izanamo abakinyi b'ibyamamare, abakinyi b'indakoreka, abakinyi bitoje ndetse n'abakinyi bafite inararibonye mu gutera ishoti ryiza rwose rigaca incundura nawe ubyirebera, cyane cyane iyo ugiye muri match muri Sekafa Kagame Cup ukareba match umusore wacu Mamadou yateye, usanga ari ishoti icyo gihe ryatangaje abantu benshi bifata ku munwa, dore ko umuzamu wa Elimeleki we yarirebye agahita avuga ko iri shoti atari ishoti risanzwe, ahubwo wagira ngo ni ishoti ryari ririmo n'ibindi bintu. Ndetse kandi wagera ku basore bacu ba Lampteke, ukagera kuri ba Johnson, ukagera kuri ba Odibo, abo bose ni abakinyi ikipe ya APR FC yagiye igura, na ba Dauda na ba Yusufi, abo bose rwose ni abakinyi b'ibikomerezwa iyi kipe ya APR FC yamanuye mu bihugu bigiye bitandukanye, haba muri Ghana, za Zambia ndetse n'ahandi hose yagiye inyarukirayo ubundi kuzanira transferi ikomeye cyane. Andi makuru nuko iyi kipe ya APR FC yiteguye match neza, izaba ejo saa 9 zuzuye kuri Kigali Play Stadium, aho ikipe ya APR FC izaba iri gukina na Police FC. N'umusirikare n'umupolisi bazaba bahanganye, dore ko ikipe ya APR FC iterwa inkunga n'abasirikare
naho polisi yo igaterwa inkunga na polisi yo mu gihugu cy'u Rwanda. Umutoza Darko Novic avuze yuko nta mahamyi afite zo kuba Ferwafa, yavuze ko abanyamahanga 6 aribo bazakina, yavuze ko rwose nta kabuza intsinzi yo arayiteguye ngo kuko abakinnyi afite arabizeye 100%. Indi nkuru ibabaje cyane ubu ngubu iri gusakara nuko perezida wa CAF yitabye Imana azize uburwayi mu bitaro. Rest in peace muvandimwe bakunze kwita Isa, ndetse kandi tunihanganisha umuryango we aho uri hose n'inshuti n'abavandimwe ngo bakomeze bihangane. N'ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi asira ibihuha mu makuru y'imikino mu biri kubera mu gihugu ndetse no hanze igihugu. Mudushigikira mukana subscribe, like, share and comment kugira ngo tuce tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho umunsi